ni pada sagi pi kitab niki ande dia gorokan umat Islam kanggo telur. Dia nak gorok sampi kanggo yang belum sami umat Islam dia kaken. Harus begorok jamaah nggih. Rukun subhana rabbil azim bihamdi sami Allah dia man tepeng lalu tak lalu baik. Niki ndik tidak dalam rukuk din sah sembahyang. Lamun kena ikbar pada nenek kacau darah apik jamaah. Nah demi takbiratul ihram apa manik Nabi summa qra baca. Nabi yang baca matayassara kama amil Quran, bisa tahu baca Al-Quran. Jamaah iling-iling niki nggih. Elek manik Allah Ta'ala sekena summa qra baca matayassara bisa tahu minal Qur'ani ayat suci Al-Quran. Jadi dalil ulama ndek napa lamut sembahyang hingga baca doa iftitahmu ya baca Fatihah ndek kanggo baraya. Saya berbahasa kena meno Imam Hanafi. Jadi Imam Hanafi timan dia baca Fatihah asal baca Quran kanggo bahasa. Iki bahasa Imam Hanafi. Nah lagu Imam Syafi'i dinesah dengan sembahyang lamun dia baca Fatihah. Tapi jadi dalil la salata din sah sembahyang liman lam yaqra bi Fatihatil kitabi lamun dengan dibaca Fatihah. Nah niki Syafi'i niki. Nah malah Imam Hanafi napi bahasa lamun sembahyang berjamaah beto ayat beto kalimah atau bacaan sak nyaring gratis Fatihah bahasa Imam Hanafi niki. Jadi anda sembahyang, anda tak sembahyang berjamaah maghrib, isya, subuh, dia baca Fatihah bahasa. Ya kembali dia baca Fatihah. Apa dalil? Idza quri'al Quran. Lamun terbaca Quran, baik dalam sembahyang atau dua sembahyang, pastami'u dengar, dia suruh baca. Sangka bahasa Imam Hanafi namun berjamaah rakaat pertama rakaat kedua dia wajib baca Fatihah bahasa Imam Hanafi. Mukambek namputang matur para jamaah sang lema alat lumbar mujuk Saudi haji ataupun umrah mumseriuk dengan dibaca Fatihah rakaat pertama rakaat kedua sekali sembahyang berjamaah dia tegur dengan tahu nggih mulai lawan separuh tidak menintan sembahyang di emara itu ini lain mazhab dengan yang pun wajib ngaji yang pun Nabi bahasa guru si Imam Syafi'i aran Syekh Waqi aran guru si Imam Syafi'i apa bahasa kam min aibin banyak orang yang berjalan luwih dengan sak buade Nabi bin wade kaulan sahihan pendapat dengan sak benar sak kena sak solah lagu kembali napun buade wa apatuhu ya bahaya minal fahmis saqimi paham dengan sak masih dangkal. Jadi jarang dengan tahu buade sak paling tahun buade dengan sak bodoh din wah girang ngaji ini sak girang buade niki basen Waqi' guru disi Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Jelas jamaah? So makra mataya saraka binal Quran. Ini tahinggas baca Fatihah, napi dibaca. Napi lain rukun sembahyang, sumarka ruku, nggih. Purayan jamaah. Ruku niki ruku datang dari kata rakaat. Nggih. Rakaat datang dari kata ruku. Sangka lamut sembahyang berjamaah nggih ande tiap jari makmum masbuk sakemudian datang nggih paling bagus lamut kemudian atau jari makmum masbuk dendek girang baca bacaan sunat kembali jamaah dendek sapete bati telang ke bulan laun datang ngemuk imam masih nganjang niki nggih masih nganjang memilum sembahyang deman tutup sim baca doa iftitah wan tak ruku apa yang baca
Sangka maratur tiang sabaru lamun sembahyang berjamaah makmum sajari makmum masbuk apakah kenyakat nganjang atau ruku dendek bayi repot si bacaan sunat doa iftitah. Langsung baca Fatihah. Nggih. Langsung baca Fatihah. Mului sabitang dait jamaah nggih. Ini laun pada barangan nggih, pada barang nyebok. Imam dikan ruku, mu itu datang barang tegal jejengku doang mu wasami Allahu ni imam. Mulaun dek baik terkaat malik niki. Niki wah salah fatal niki. Nabi sekurang-kurang tumakninah lantaran ruku dalam tumakninah dalam ruku niki wajib. Nggih. Arab piru ukuran tumakninah dalam ruku, ukuran bacaan tasbih sekali. Subhana rabbiyal azim sekali lamut ruku, subhana rabbiyal a'la sekali lamut sujud. Mulaun loin nggih. Demen subunin mu'sa munin imam. Demen kena subhana rabbiyal azim baru nusub dah munin niki. Mulaun demen salam imam munde baik rakaat malik. Kembali napun wajib bayar rakaat lantaran di rumah mau tumaninah bareng kecil ruku dara kecil imam. Niki ya fatal jamaah niki. Saka maratur yang sabaru lamun kemudian datang dendek repot-repot isi bacaan sunat ya baca doa iftitah. Demi takbiratul ihram langsung baca Fatihah. Uli itu tuh jawab Fatihah imam dia maruku ayat baca daripada tiap maratur yang sabaru niki milih pita bati gawe sunat lagu telang kemulan dia mau baca Fatihah bisa wajib. Jelas jamaah. Baru ruku nggih. Sumarka hatta tatma'inna raki'an. Ruku kadim tumakninah dalam ruku. Dia hingga suruku mbek lai i'tidal. Summa tadil i'tidal hatta tatma'inna jalisan. Kadim tumakninah dalam nganjang. Berembi ukuran tumakninah dalam nganjang kadim nganjang tepang berembin tamone marantam sadik mar ruku. Jamaah nggih. Rukuun subhana rabbil azim bihamdi sami Allah deman tepang lalu tak lalu baik niki ndek tidak dalam ruku den saka nggih. Perhitungan rakaat sembahyang niki khilaf ulama. Arak bebasa kena 17, arak ulama bebasa kena 13. Sak bebasa kena rukun sembahyang niki 13. Ndek rekeng tumakninah jari rukunun mustaqil, rukun tersendiri. Berbeda rekengan rukun sak nenurut rukun ujuk rukun, pegawean sak nenurut ujuk rukun. Nah, lagu ulama sak berekeng kena rukun sembahyang niki 17, tumakninah sak 4 elik rukun sembahyang niki ben rekeng lain-lain. Contoh niat nganjang takbir Fatihah ruku tumakninah dalam ruku. I'tidal tumakninah dalam i'tidal. Sujud tumakninah dalam sujud. Tokol antara dua sujud tumakninah dalam tokol antara dua sujud. Niki berekeng lain-lain niki yang pun berjumlah 17. Nah, ulama saberekeng kena 13 maranta ruku lantung tumakninah. I'tidal lantung tumakninah. Sujud lantung tumakninah. Tokol antara dua sujud lantung tumakninah. Dengan jadi tetap pegawaian dan tetap niki lagu cara berekeng lain-lain. Arak berekeng kena 17, arak berekeng kena 13. Sampai paling bagus salapun bagus. Lamun kena tak tegak gawe. Mengingat jamaah nggih. Arak manik Nabi saone niki lamun pada sembayang dendek bayi yang dek sembayang mara caren kaku manik Nabi sallu kama raaitumuni usolli. Jelas jamaah? Masjud yang pot sujud berbeda dengan sujud hatta tatma'inna sajidan kadit tumakninah dalam sujud. Bi ukuran tumakninah dalam sujud kadit mau baca subhana rabbiyal a'la sekali. Namun sekadar kena subhan doang deman rabbiyal a'la niki din mau tumakninah dalam sujud. Nah, demikian hingga sujud pertama majlis tokol antara dua sujud. Nah, niki tokol antara dua sujud niki khilaf ulama.
Imam Syafi'i berbahasa kena kadim tukul mar antam sandik sujud. Sandik man sujud. Jadi tukul tepeng. Nah, Imam Hanafi terekeng atau sah tukul antara dua sujud lamun petai kending marak ketinggang mangan kelewang. Misal niki sujud subhana rabbil a'la bihamdi mun petai kemen malik sujud jari wah bahasa Imam Maliki, Imam Hanafi. Sakat yang pot wajib ngaji para jamaah. Sang lema Allah tanah sebajuk tanah suci muyin tak serius dengan sembahyang dendek wadah. Nah, niki kelebihan lamun girang ngaji ataupun tuntut ilmu. Hadirin senamia rahimakumullah, mututuan ayat sabaru sandi kanggo ragu-ragu nggih la raiba fi dalil muttaqin seteparan dengan iman pertama alladzina yu'minuna bil ghaibi, sakedua yuqimuna shalah, sakatelu wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lamun tekican rezeki sa Allah taala mukadu kawin atau nafkahan lamun tekican duit bande. Tekican duit bande demi tinggal sebagai abah berzakat. Berusaha lamun datang hol nisab harta usaha wajib kadin zakatan usaha niki. Anda tak berduit emas perak wajib zakat emas perak. Anda tak berduit binatang wajib kadin zakatan duit bandar binatang niki. Ikenan wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tidak wah? Tidak baru? Telu. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Terus keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Lamun beriman nujuk apa sak keturunan nujuk kamu Muhammad, yaitu kitab suci Al-Qur'an. Jadi lamun narak dengan dek sadu nujuk kitab suci Al-Qur'an, dek naran dengan iman. Dek naran dengan beriman. Terus nabi anda alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Let apa kitab sak keturunan seniman kamu Muhammad, yaitu Taurat, Injil, Zabur. Jadi ndek napa Quran sak sekek niki dong teh wajib beriman. Sak telu kitab-kitab Allah, sak teparan aring kitab samawi niki wajib kadet yakin. Taurat, Injil, Zabur. Terakhir Quran. Yang pun-apun dan Kristen kitab aku paling sengaka nentun ni. Mula tentu berjulu ni ya. Nggih. Cakap apa ni dengan kafir agama Islam ti agama julunui ulimunan tentu julunui Muhammad Nabi jadi Nabi akhir zaman dia tak apa ya dia akui. Nah lagu kebenaran agama searah ile dalam kitab suci Al-Quran niki dia pada marak terjadi makin ile kitab satelu niki laik kenyakan sabaru keturunan Taurat Injil Zabur Quran pada sagipi kitab niki anden ya gorokan umat Islam kanggo telur dia nak gorok sampi kanggo kanggo tiang pelung sami umat Islam ya kaken harus begorokan ini kahan kanggo kembali napun kanggo makin ada narak sangepi Taurat Injil Zabur niki ya begorok lantaran satelu niki wanta robah-robahan. Nah dalam ilmu tafsir apa bahasa tahrif arti merobah-robah bisa turut kemauannya binadiin bisa wade kemauannya bibin sedaan biaran tahrif niki. Jadi ini kanggo makin tiap belum sami umat Islam ya kelur ones sembelihan atau gorokan dengan sak teparan ahli kitab niki lantaran merobah-robahan niki wabil akhirati hum yuqinun dengan sak yakin beriman ujuk jelo sak ya datang yaitu hari akhirat. Nah ingat jamaah nggih beriman kepada hari akhirat niki rukun iman sak kelima. Kalau mereka yang rukun iman sanam niki amantu billah beriman juk Allah wa malaikatihi beriman juk selapu malaikat Allah wa kutubihi beriman juk selapu kitab Allah wa rusulihi beriman juk selapu rasul Allah wal yaumil akhir hari akhirat jelo kiamat wabil qadri khairihi kadar untung baik untung jahat minallahi ta'ala semata-mata datangnya daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas jamaah. Nah, ingat nggih tanda iman atau sabaru niki dalam surat tanda muttaqin disebut dalam surat Al-Baqarah ayat 6. Lain-lain ayat niki lain definisi muttaqin. Hadirin senamia rahimakumullah. Mudah-mudahan jamaah
wibian malam selai Allah Ta'ala turunan saat teparnaran Lailatul Qadar. Ingat jamaah, sekali setahun tentang turunan Lailatul Qadar. Marak tersebut dalam surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadri, setetu-tetun aku turunan kitab suci Al-Quran malam Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar, bim ketahuan apa Lailatul Qadar no manik Allah. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin, sai ibadah malam Qadar belian pahala dengan ibadah siu bulan. Andai nak malam niki ton terjadi, marasat sebut dalam kitab para jamaah, andai nak malam niki ton terjadi Lailatul Qadar, selapuk malaikat Allah Ta'ala searah ilik langit terpentunjuk dunia, terpimpin isi ruh malaikat Jibril. Dikanan waruhu fiha, malaikat Jibril kena roh. Yang kembali para jamaah, yang kembali turunan malaikat Jibril malam Qadar niki. Ujung ayat niki bermanik Allah, salamun hiya hatta matla'il fajr. Malaikat niki yang tama jog balin dengan sa Islam, dengan sa beriman, dengan sa puasa, memberi salam jangka tewuk pajar. Jadi diminentun nggih, ande nak malam niki onek dimin serap jelo, wan tak berguru busan malaikat, tetering si malaikat Jibril. Bila kali entama jog balik dengan Islam 70 kali, 70 marratan ini dalam kitab, 70 kali leti jog balik dengan pulau Muslim. Terdoa mudah-mudahan selamat, mudah-mudahan setekita rahmat terdoa. Malam Qadar niki. Nggih. Mo sajari nabiaran tanda searan malam Lailatul Qadar niki sangat mulia. Ar 4 berdiri keturunan Allah Ta'ala. Ada pira? Ada 4. Bitan turunan bendera niki pertama aran liwaul hamdi. Bitan tekolok tetanjak antara langit dan bumi. Terus yang kedua liwaul rahmah, yaran niki nggih. Sa kedua liwaul maghfirah, bitan tekolok ila atas makam Rasulullah. Terus sa ketelu liwaul rahmah, tekolok ila atas Ka'bah. Nah sa keempat liwaul karamah, tetolok elek batu belik searah elek bait napiran searah elek Masjidil Aqsa Palestina. Kita diolok kena batu ngelampung dengan toa lain niki. Itu tetanjak liwaul karamah niki. Nah niki run tanda keagungan bahwa malam Qadar niki sangat cinta pemulia sida Allah Subhanahu wa taala. Nah selain nggih, selainan isi malaikat selapuk niki tama jog gedeng-gedeng dengan Islam niki 70 kali lituliti doa selamat. Karengnya berangkat taek mu apa bahasa malaikat niki, mudah-mudahan selapuk umat Nabi Muhammad tabersihan elek dosa salah selapun kadi sadin di arak masih dosa sekedi-kedi marak kanak sabaru sugul di dalam tianina nyitat doa malam Qadar niki. Lagu ar 4 sandih mau doa niki. Ar 4 manusia sandih mau doa malaikat malam Qadar niki. Sai pertama mudminu khamrin dengan sagiran teler. Terus yang kedua uququl walidain dengan sabaga jog dengan toaan. Terus yang ketelu masyahin dengan sandegiran bersapak. Yang keempat dengan sagiran ngompet. Nah niki ja den ja tekican dek nak tedoan. Nabiaran isi malaikat sabaru niki haram dia terima doa isi Allah Ta'ala lantaran dia utama dalam doa malaikat. Nah mudah-mudahan hadirin senami rahimakumullah yang perlu sami niki malam Qadar tamu dalam hamba-hamba Allah sak tedoan selapuk dosa salat kade sak marak kanak sak baru sugul dalam tianina yen tat tedoa si selapuk malaikat mudimin wah napiran dimin wah tiwu pajar apa bahasa malaikat. Apa bahasa Nabi? Apa bahasa malaikat Jibril kena malaikat selain ar-rahil bahasa aneh pada taek kan itu ke langit malik. Piran taek
hatta matala'il fajri di minara subuh mo taik selapu nujuk langit mo di tengah cerita niki isi sahabat-sahabat selapu pada nangis lain. Ya Rasulullah, berembi tak ya ibadah kadek sak marak pahalan dengan sak lalu perang kecil dengan kafir siumulan musai bayi ya doa umat tak lain era lamu kabilin mati ya mana ke Nabi mutajawab insya Allah Ta'ala dendek susah Muhammad andem ya Allah mati kamu arah sekek malam bik turunan aran Lailatul Qadar ya malaikat lema ya tunasana pun umat manik Allah Ta'ala kena Rasulullah sangka andek lacur para jamaah jadi umat Nabi Muhammad walaupun beliau sudah meninggal dunia lagu arah pesan Allah Ta'ala ujuk malaikat Jibril dan malaikat salain lain niki tetun Muhammad wah mati lagu kamu pada malaikat lalu mentunduk dunia lalu doaan umat Nabi Muhammad kadensa selamat dunia akhirat dinar dosa salah malik berkat doaan malaikat alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin senam ya rahmatullah mu kari seberak para jamaah ya tinggal puasa nggih. Wam tamitra ibu-ibu. Dema naruan sekedi. Nggih. Mau sering kang matur para jamaah nggih. Zakat fitrah niki nggih ieu jari teparan aran zakat badaniah nggih. Ieu jari bersihan awak pada bara puasa. Kini manik Nabi likulli syai'in zakatun segala sesuatu itu punya zakat. Wa zakatul jasadi manik Nabi jari zakat awak as-saumu puasa. Jadi entah sak puasa niki kenyeket kebersihan awak insyaallah taala lek salapu dosa salah. Namun kaitan kaji zakat fitrah niki Nabi manik Nabi man shoma ramadhana sai-sai puasa bulan Ramadan walam yakhruj lagu sama sekali ndik milih nyugulan soan segantang minal abadani daripada zakat fitrah zakat badan pasaumuhu puasa orang itu muzabzabun namun kari muzabzabun niki yang lituliti bila nak lituliti bainas sama'i wal ardi antara langit di dunia kal hayawan din bina marak dara sandin tahun tok balin. Jadi kepuasaan puasa jamaah dia mantap terima insyaallah taala lamun dia man ya bayar zakat fitrah. Mulai ilik zaman Sayyidina Utsman para jamaah beliau sekali terlambat bayar zakat fitrah ndek bayar marak waktu yang pelunggu sami mematur juk Rasulullah di meninggas Idul Fitri ya Rasulullah kaji niki dik mau bebayah wibian atau nek kelemak sedek man hari raya bayar fitrah wan sehingga hari raya itu bayar Rasulullah mu berbe mu apa manik Nabi andem ya ketahun pahalan dengan bayar fitrah sesuai marak waktu nia yang tukah nisi satu sunter dik man ya pahalan ia manik Nabi kena Sayyidina Utsman sakak ya Allah Subhanahu wa taala malik fitrah niki menentukan antara diterima dan tidaknya ibadah puasa bulan Ramadan. Mudah-mudahan diterima. Amin ya rabbal alamin. Hadirin salam ya rahimakumullah. Mu sekadar niki ya bau katur mudah-mudahan Nabi sabitang sampean arah manfaat. Sila ya ngiring tutup sarang-sarang angkat 5 berdoa munajat Allah taala mudah-mudahan Nabi tahajatan terterima isi sudah Allah Subhanahu wa taala. Mau sedemat ngiring berdoa sila ngiring sarang-sarang ucap istighfar sekali mudah-mudahan dosa salah yang belum sami sawah telanjur ataupun sedia tegawe kadin tekitan maghfirah amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa la yaghfiru dhunuba illa anta ya Allah.
ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا كافي المهمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا معسرا إلا يسرته ولا ضالا إلا هديته ولا جاهلا إلا علمته يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم كما وصلتنا رمضان فوصلنا شوال فتقبل منا صيامنا وصلاتنا يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Hadirin senamia rahimakumullah, matur tampiasi terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Jazakumullah khairul jazak wa syukran ala husni mutaba'atikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.